Čedelnik. Dobro večer, dobri ljudi i ostali. I dobrodošli u još jedno izdanje Tjedeljnika, emisije koja ne služi baš ničemu pa ni sebi. I večeras smo za vas pripremili svašta nešto. U goste će nam doći velika faca s one strane velike vode, Alex Friedman! Naši reporteri će se javiti iz Požege i Konjica, a i umjetna, to jest vještačka inteligencija, večeras će također reći svoje. I sad, po starom dobrom običaju, prvo krećemo u rješavanje tekuće problematike! A u komšijskoj Srbiji protestuju radnici u obrazovanju. Jedan od sindikata prosvetnih radnika traži od nadležnih da im se omogući da ponovo mogu da tuku decu. Kako nezvanično saznajemo, već su u fazi izrade predlozi izmene zakona koji će omogućiti profesorima i nastavnicima da nesmetano biju mališane. Ovaj sindikat u svom saopštenju navodi da žandarmerija već dobija i do 3000 evra mesečno kako bi jurili decu po ulicama i mlatili ih, što je po njihovim rečima pravi bezobrazluk i krajnje nepravedno prema prosvetarima, jer su oni to prvi radili. Pored tradicionalnih ćuški, čupanja za zulufe, šamaranja bekendom i forhendom, šibanja prutovima i čučanja na kukuruzu, nastavnici su naglasili da su zarad zasluženog povećanja svojih plata sada spremni da nauče i tehnike cipelarenja, zavrtanje ruku, vezivanje lisicama za radijator i slične zahvate kako bi se po efikasnosti izjednačili sa snagama reda i mira. Posebno ističu da će na taj način doći i do budućih ušteda u državnom budžetu, jer policija više neće biti neophodna u školama, a u tu svrhu sindikati također predlažu i naoružavanje nastavnika biber sprejom, štitovima i pendrecima, te formiranje pedagoških patrola po dvorištima škola, a za koje su Kinezi već poslali svoje instruktore. Prosvetari naglašavaju strateški cilj ove inicijative. Na ovaj način bi se deca još od malena pripremila za batine koje će dobijati na ulici od policije, pa će se u budućnosti očekivati njihovo bolje i lakše povinovanje pendreku bez previše otpora, bežanja, angažovanja kojekakvih advokata i sličnih bespotrebnih troškova. Mi pozdravljamo ovu odgovornost i racionalnost, baš ono domaćinski i pedagoški. Simredje. Već duže vrijeme se u hrvatskoj javnosti provlači hipoteza da je predsjednik Republike Zoran Milanović ruski igrač. Neki teoretičari zavjere ili moderno rečeno stručnjaci idu toliko daleko da tvrde da je dosta čudan bio i slučaj iz 2007. godine kad je Milanović došao na mjesto predsjednika Socijaldemokratske partije nakon smrti Ivice Račana. I da je to možda već tada bio manevar ruskih centara moći. Na sve to dotični odmahuje svojom sve težom rukom i nastavlja kritizirati postupke zapadnih država prema Rusiji i njezinoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Ipak, i predsjedničko strpljenje ima svoje granice, a čemu smo nedavno svjedočili kad je prilikom preskonferencije i kratkog upita našeg reportera je li on doista ruski čovjek, predsjednik Milanović rekao da on s Rusima veze nema kontakte, prijateljstva, baš ništa, a onda i dodao. Не понимаю, откуда они взяли, что я как-то связан с Россией? Я был там всего пару раз в жизни и ни разу не видел Путина.
И я даже не говорю по-русски. Spasiba na pojašnjenju. Zaslužuje li Trump Nobela za mir? Nemali dio svjetske javnosti ostao je zatečen, pravo zatečen salvama, hvalospjeva, čestitanja i neupitnog rektalnog alpinizma prema američkom predsjedniku od strane svjetskih lidera prisutnih na nedavnoj ceremoniji potpisivanja mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa u Egiptu. Svi koji su gledali taj TV prijenos i naknadne vijesti mogli su primijetiti da su se predsjednici i premijeri gotovo takmičili ko će od njih snažnije, toplije, čak i vlažnije utisnuti svoje liderske usne na američko-predsjedničke obraze donjeg dijela leđa. Ko je ovo pisao? Fino kažeš guzica, brat. Okej. Pažljivi gledaoci mogli su primijetiti da među njih 20-ak nije bilo nikoga od naših, od ovdašnjih političkih gromada, što i nije iznenađujuće. Međutim, ono što je bilo iznenađenje je da je već sutradan predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno uputilo prijedlog da se predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nominuje za Nobelovu nagradu za mir. Za sljedeću godinu, jer mu je ova ovogodišnja utekla za... A zbog čega će Venezuela već svakako platiti svoju cijenu. U svjetskim medijima te po društvenim mrežama se povela rasprava o ovom trendu uvlačenja u Donalda Trumpa. Naime, to se sad čini sa svih strana i bez ikakvih kočnica. Toliko da su članovi njegovog kabineta u Washingtonu već sad u fazonu wow, take it easy, ej. Naši analitičari došli su do zaključka da je u pitanju svojevrsna urota, koja je još prošle godine, čim je bilo jasno da će Trump dobiti izbore, potekla iz vrlo uskih poslovnih i akademskih krugova u Americi, a koja se onda proširila u vidu instrukcije prema političkim liderima u ostatku svijeta. Laskajte mu do iznemoglosti, govorite mu da je mirotvorac, da je spasitelj čovječanstva, da ima velikog. Svi tražite da ga se nominuje za Nobela i neka na to potroši sve svoje vrijeme umjesto da radi ono što je bio planirao po Americi. Tajna šifra ove inicijative je najeba smo. Zaključak pokretača bio je da sve treba krenuti iz Europe kako bi predsjednik to shvatio ozbiljno, jer bijelci su i takve jel te on jedino i sluša, te se onda postavilo pitanje iz koje zemlje? Navodno se odgovor nametnuo sam od sebe, da to bude Bosna i Hercegovina. Jer jesu Europa, ali ona nevažna. Izvori navode da je i taj dogovor postignut iznenađujuće lako, te da su troje članova predsjedništva pojedinačno tražili samo po jednu kontrauslugu. Da se makne Milorada da se makne, maknuti Milorada, naša redakcija za sebe zadržava informaciju ko je od njih šta konkretno zatražio. Toliko o tekućoj problematici, a mi idemo dalje! Dame i gospodo, naš gost večeras iz Kanade, Alex Friedman! Monsieur Friedman. Oui, monsieur. Bienvenue. Ben, merci beaucoup, c'est tellement un plaisir. Oui, c'est un grand plaisir avoir vous ce soir ici.
Dites-moi, votre voyage par ici, c'était bon? C'était magnifique, c'était quelques heures sur l'avion, puis là, j'ai pu manger un bourrec, puis c'est magnifique, puis là... Just look at their faces. They were like, what? Don't worry, everyone. You included. We will continue this in a language that most of you or all of you understand. Okay. Alex, may I call you Alex? Yeah, absolutely. Okay. Absolutely. You, as a Canadian, please tell me this. Oh, boy. Katy Perry. What was he thinking? I think he's got the eye of the tiger. And also, you personally know former Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Justin Trudeau. Okay. Oui. Katy Perry's new boyfriend. He stepped up in the world. Good for him. Well, look, I mean, you know, first of all, Justin Trudeau, and I'm not kidding about this, is so hot he even makes me sweat. I'm telling you something, you get in the room with the guy. So, So if I was to move to Canada, no. no. Sorry, go ahead. My family with me and our 2 kids. Yeah. If we get a chance for them to mate with indigenous people, and we lie that we're French, Yeah. so we get recognized as this third Métis group. Okay. We're good in that. Schmoozing. I think you should tell your wife about this plan. Well, she's here now, so she knows now. Is there money for us? Sure. Good. Okay, therefore, I think that we should combine our forces and see that Canada does not become a 51st state of United States. I'm with you on that. Elbows up, as we say in Canada. Yeah. But how? So here's what I think we should do. One of the things we know about Americans is that their beer is a lot like making love in a canoe. Okay. It's fucking close to water. Okay. I think what we should do is just line up some really good Croatian craft beer, Okay, fair enough. Canadian craft beer, and put it on a golf course. Donald Trump will never come anywhere near us. Connecting the dots. See how we do this? I like this. Okay, but if, only if, what if this was to happen? I know. And Hang on. if he and yeah, I know. Don't cry. Okay. This is a comedy show. Okay, right. If this was theoretically to happen during your lifetime, and for that reason you become an American, what is the thing you would miss the most of used to being a Canadian? I would miss good beer, great hockey games. I would miss donuts and smoked meat sandwiches and poutine, and I would miss the most magnificent people in the world. Cheers for Canada! Alex Friedman, ladies and gentlemen! Don't keep me holding there! Thank you! We're ready for the next thing! We'll be back. Selimo se malo južnije kroz društvene mreže, kao što ste možda primijetili, se već neko vrijeme provlači informacija o inicijativi udruženja Bosnian Bosanci iz američkog St. Louisa, koja navodi da su njihovi članovi uputili poziv stanovnicima Hercegovine, što više konkretnu ponudu s upitom što bi ovi htjeli za uzvrat
a ne bi li se iz zvaničnog imena zemlje maknulo ono i Hercegovina. Kao razlog navode da je trenutno ime predugo i da ih u Americi dosta često zbunjeno pitaju ko su Hercegovci i zašto postoje. Kako smo već objasnili, tjedeljnik ne prepušta ništa špekulacijama i idemo odmah na teren. Tamo nas čeka naš dopisnik iz Bosne i Hercegovine, Omer Hodžić. A koji nam se javlja iz Konjica, zašto baš odande, Omere? Prije nego odgovori na to pitanje, dragi Peđo, moram da kažem da su naši američki zemljaci potpuno pogrešno identifikovali problem sa imenom naše zemlje. Kako to misliš? Koji je pravi problem? Problem je i. Meni je žao, ali problem je i. Ne razumijem, kako to misliš i? Koje i? Ono i između Bosne i Hercegovine, to i, zato se javljam iz Konjica. Ne bih ovdje došao iz čiste razonude. Inače, pored Konjica, sredina Bosne i Hercegovine, to je unutar i još spadaju Livno, Imotski, a i Foča, a u naročito Imotski. Ali Imotski nije u Bosni i Hercegovini. Imotski nije u Bosni i Hercegovini, Bošnjak nije bošnjačko prezime. Neki od njih to možda misle govore, ali se svi sjećamo da su radnji 90-ih pa sve do danas u Imotskom svako malo svi govorili da za njih granica ne postoji. A isto tako jednako često ovi iz Hrvatske kaže, ma neka ih u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da imamo rješenje za taj problem. Da Imotski uđe u sastav BiH. Da. Tako je, prema informacijama sa kojima raspolažemo, onda je već poslana u St. Louis i glasi Imotski u Hercegovinu, a Hercegovina van Bosne i Hercegovine. Samo malo da mi to razjasnimo. Hercegovina kao naziv bi išlo van iz imena zemlje, ne teritorijalno. Da, to je originalna ideja i tako vlada se ponuda. Ipak, svi znamo koji je ishod najrealniji, kao svi nismo ovdje. Ništa od toga zbog Hercegovaca, pretpostavljam. Naprotiv, vjerujem da bi najveći dio stanovnika Hercegovine to je prihvatio. Dobije se Imotski, a gdje je Imotski, tu su i pare. Isto tako praću da su u najvećem dijelu svijeta svi onako zovu Bosancima. Međutim, svi znamo odgovor od strane Bosne. Dosta nam je i vas Hercegovaca, a sad još valjujete ove kripto Hercegovaca, još Imoćan da budu BiH, znači nema potrebe. Ovi iz Bosne će vas zapraviti neki problem. Dakle, ništa. Pa na kraju jedno veliko ništa. Šteta. Moram da kažem da je to baš šteta. Zašto šteta, Omere? Ma šteta zato što čim sam čuo, zato dao sam rođaku iz Ubuškog da štampa 1000 kapa Make Bosnia, Just Bosnia Again. Sad, mene je rekao nema problema, ali ne može biti 1000, može biti 1000. Sada ih mogu samo poslati u Imotski da to ovale nekome u Americi za 1/4 cijene, ali Imoćani će se snaći, oni su takvi ljudi. Zašto? Zašto? A i ti me puno pitaš iz studija u Zagrebu, dođu u Konjic pa odgovara. Oni su uvijek u šupa, Balkana i Hercegovina. Dame i gospodo iz Konjica, Omer Hodžić! Bili su ovo naši reporteri, živi ljudi, ali stoji to da se u zadnjih nekoliko godina u javnosti sve više komunicira nešto što bi se moglo opisati kao blaga bojazan, ali i kao globalna panika. Artificial intelligence. Prevedeno na jezike naših naroda i narodnosti, vještačka ili ti umjetna inteligencija. Mi ovu prvu stavku jako dobro poznajemo, dok je pojam inteligencija nešto što još uvijek tek naslućujemo. S jedne strane imamo tržišno-korporativnu ekipu koji oni umiruju svijet i objašnjavaju da je takozvani AI tu da pomogne ljudima u istraživanjima i teškim intelektualnim poslovima, dok s druge strane imamo lijevu interpretaciju koja naglašava da kapitalisti samo žele zaradu i da će ljudski rod uskoro postati višak. Na trećoj strani su oni koji su gledali i Terminatora i kojima je jasno da će strojevi prije ili kasnije da nam jebu kevu. Mi u tjedeljniku smo odlučili sve to staviti na test i pripremili smo nekoliko zadataka za takozvani
AI chatbot. Postavili smo im nekoliko škakljivih pitanja i da vidimo koliko su pametni. Pa, idemo. Koje je najbolje ime za državu Makedoniju, a da su svi podjednako zadovoljni ili razočarani? Ako pored postojećih alternativnih prijedloga kao što su Nova Makedonija, Republika Vardar ili Republika Skopje, tražite potpuno novo ime, Centralno-Balkanska republika bi bila najneutralnija opcija, ali bi verovatno izazvala najviše otpora među građanima Severne Makedonije zbog gubitka istorijskog i kulturnog značaja imena Makedonija. E sad, prema našim terenskim istraživanjima i rezultatima ankete među tamošnjim stanovništvom, najoptimalnije rješenje koje se nameće bilo bi to da se iz prethodnog službenog naziva, a koji je bio bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, samo makne ono bivša. Taka li je Makedonija ve, a? Ajmo još! Da li je Crna Gora Crnja ili Gora? To je jedna od čidanih igara riječima koja se poslanja na višeznačnost. Da li je Crna Gora Crnja, komparativ od Crna, ili Gora, komparativ od Gorko ko se crtica lošije? Odgovor je, naravno, šaljiv. Crna Gora nije ni Crnja ni Gora, već ista kao i uvijek. Jako šaljivo. Pa da budemo od neke koristi, možda ne na tako šaljiv način, slijedeći onu narodnu mudrost koja kaže da gore, 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 zaključujemo da teško da može biti crnje. E pa sad ovaj. Ulazimo u vrlo duboke vode geopolitike. Slušaj pitanje. Ako je Kosovo srce, koji organ je Metohija? Na ovo pitanje je Googleov AI chatbot Gemini odgovorio sa Google, search queries, less than control 46 greater than Kosovo I Metohija less than control 46 Greater than Kosovo Metohija knows less than control 46 greater than. toliko se zblesirao, ali je zato kineski DeepSeek Podjela na Kosovo i Metohiju je veštačka i neodgažena stvar politički i pravni status ovih pokrajina. Prema Ustavu Republike Srbije i rezoluciji 1244 sa predvednostima UN, Kosovo i Metohija je integralni del Srbije, a sve druge tvrdnje su u suverenosti sa međunarodnim pravom. Tome bre služe saveznici! Kako je ovo prvo bio potpuni kuršlus, a drugo birokratski pamflet, posegnuli smo za trećom opcijom zvanom ChatGPT. Ako je Kosovo srce, koji organ je Metohija? Ako se Kosovo smatra srcem, Metohija bi mogla biti viđena kao ruka ili trbuh, jer je to deo teritorije koji ima značajnu istorijsku i kulturnu vrednost. Ja, da. Kako je ovo i međunarodno pitanje, mišljenja smo da u analizi koristimo jezik snažnog međunarodnog faktora, pa ako se na engleskom za žgaravicu kaže heartburn, odnosno gorenje srca, tom logikom bi Metohija bila neki želudac. Ili barem neki bolni čir na njemu. Ne znamo jesu li sada sve ovce na broju i vuci siti, ali znamo da je i dalje najvažnije da je želudac pun. Za kraj idemo na sjever. Naši urednici su ovako postavili sljedeće pitanje. Jesu li Slovenci više Germani ili Balkanci? A onda su dodali, Ali odgovori u stilu Peđe Bajovića. Nisu oni kulturološki baš Balkanci, ali nisu ni potpuno Germani. Oni su ti, brate, kao hibrid. bravo Bajoviću! Ni National Geographic to bolje ne bi opisao. Ali da budemo konstruktivni kao i kod prethodna 3 pitanja, ovo bi bio naš, ne moj, naš timski zaključak. Slovenci su ipak bliži Mitteleuropiše opciji, a koja uključuje i višu razinu kulture, ponašanja i komunikacije. Primjera radi, slovenski jezik je imao jednu
povijesno-lingvističku šansu zvučati manje gej od susjednog hrvatskog. U Zagrebu ga naime zovu Pimpek, ali ne. U Sloveniji ga zovu Lulek. Nas ako pitate, scenario iz Terminatora je mala maca prema onome što možemo naslutiti da strojevi, a boga mi i mašine mogu napraviti. Ipak, nama valja dalje u nove ljudske radne pobjede. Dragi ljudi, ostali bi ovo još jedno izdanje Tjedeljnika. Vidimo se za 7 dana, a do tada jedite što više kuhanog. Laku noć!